Nyemerera nongere gusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza mwene data ukundwa n'Imana urose Imana ikumera umugisha kandi ukomeze unogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho by'umwihariko ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi hakomeje kumvikana urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya. Ku murongo wa telefone tumaze kuvugana na mugenzi wacu aduha update zikomeye ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kugura ibitwaro cyangwa se ibibunda by'intambara birimo n'ibimodoka rutura. Tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye ndetse tugaruke mu mujyi wa Minembwe cyangwa se centre ya Minembwe hakomeje kumvikana imirwano karabutaka, imirwano kandi ikomeje gushyira akaga gakomeye kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Izi M23 zikomeje gukubitwa nk'uko amakuru adushikaho abivuga, kandi ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwamaze kwemeza ko umujyi wa Goma abazungu basinye amasezerano yo kuba bafata uyu mujyi. Nyuma yuko muri Loni habaye amahano aho ijambo rya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatanze ubutumwa bukomeye kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, inyuma y'ibyagiye bitangazwa n'ijambo rya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu basirikare bakomeye cyane ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa M23 baguye muri Minembwe. Byose tugiye kubigarukaho ndetse tugaruke ku bitero bikomeje kugaragara muri santere ya Minembwe, twifashishije mugenzi wacu ku murongo wa telefone hatubwire mu by'ukuri ese mu by'ukuri aka kanya byifashe bite mu bice bitandukanye bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ikigiye gukorwa kugira ngo amara umutekano bigaruke. Gusa benshi bemeza ko urugamba iyo rugiye kurangira rumanza gukomera. Muri aka kanya rero abenshi makurikiranira hafi by'urugamba rubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeza ko imirwano ikomeje gufata indi ntera, ariko nanone hari icyizere ko amara umutekano bishobora kugaruka mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tugendeye ku byo isi n'amahanga akomeje kugenda bavuga. Mu by'ukuri rero kano kanya imirwano irakomeje mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'icyakorwa kugira ngo amara umutekano bigaruke bikomeje kugenda binyurwaho cyangwa se benshi babigarukaho bavuga ko urugamba ruri kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari byinshi bikwiye guhinduka cyane mu gushakira amahoro arambye bamwe mu baturage bakomeje guhura n'ingaruka z'iyi mirwano. Turagaruka mu mujyi wa Goma, naho hari kumvikana icyo twakwita akanyamuneza kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, dore ko bamwe mu bakurikiranira hafi bemeza ko izi nyeshyamba nyuma yo gutakaza ibice 10 byose bahisemo gushyira imbaraga mu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi. Amerika kandi na DRC binjiye mu masezerano akomeye y'imyaka 5. Byose turagenda tubigarukaho. Karundura burundu FDLR ni bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara mu burasirazuba bwa Kongo ko ingabo zabo na Wazalendo biteguye guha Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubutumwa bw'ihumure ndetse no kwereka isi n'amahanga ko biteguye gufata ibice bitandukanye bya ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifitwe n'umutwe wa M23. Ku murongo wa telefone munyemerere nakire mugenzi wacu, ariko nyaboneka ngusaba like yawe ni ingenzi, ndetse ukore share mu nshuti zawe n'ahandi, kandi ujye uba mbere ku makuru tukugezaho. Ni iby'agaciro gakomeye kubana nawe kandi turabigushimira. Uri inshuti y'akadasohoka, Nyagasani akomeze akumpere umugisha. Ku murongo wa telefone tumaze gushyikira mugenzi wacu, ndetse twibutsa abadukurikira ko Amerika yibukije RDC gusenya FDLR ari ingenzi ngo ibane neza n'u Rwanda. Gusa Kongo nta kirabitangazaho kuri ibyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Nyemerera twakire mugenzi wacu ku murongo wa telefone. Yere nkwakire bwana munyamakuru, aka kanya muri Minembwe hari ihe shusho? Yego bwana munyamakuru, muri Minembwe aka kanya byansabye gufata umwanya ukomeye, gufata umwanya uhambaye kugira ngo mbe nagera muri kano agace kakomeje kugenda kavugamo ibitero ngo bya drone byavuga ko biri kuraswa mu baturage. Ingabo za leta zikomeje kwica abaturage zikoresheje imbunda nini ndetse n'intoya, ndetse bakoresheje na drone, kuko murabizi neza ko ingabo za M23 zikomeje kugenda
mu duce tugiye dutandukanye zigenda zigira ibikorwa bitari byiza. Muri aka kanya rero bwana munyamakuru, icyo nakubwira cyo ndahibereye ngira ngo ni ubwa mbere ingabo za M23 zari zongeye kongera kuzamura ikinyoma simusiga n'ibinyoma bishyira ingabo za FARDC. Muri aka kanya nahuye n'abaturage benshi ndetse bamwe barabivuze bwana munyamakuru ko ingabo za M23 zatsinzwe n'uno rugamba, kuko impamvu bivuze gutyo izi ngabo muri aka kanya zakomeje gukwirakwiza ibinyoma ndetse ndahibereye muri aka kanya abaturage nta kibazo bafite, kuko nanjye naje gitaraganya mbwa ni koko nze ndebe niba ibibombe bya drone bikomeje kwica abaturage nk'uko bakomeje kugenda babitangaza, cyane cyane ibinyamakuru byagiye bikorana cyane cyane bya hafi n'ingabo za M23, kuko ikomeje kugenda ikoresha itangazamakuru kugira ngo barebe ko bakwigarurira imitima benshi. Kandi mu by'ukuri ukuri guhari muri aka kanya muri Minembwe bwana munyamakuru n'umerereye imirwano ikomeje kugenda ihabera muri Minembwe bwana munyamakuru. Imirwano iri kuhabera n'ubundi irashyira ab'ingabo za M23 gusa, ntabwo bari kurwana n'ibice bituwe n'abaturage, ahubwo ikibombe gikomeye cyarashwe mu birindiro by'ingabo za M23 ndetse benshi baratikirira, kuko ubu tuvugana Minembwe hamaze gufatwa uduce tunini, hamaze gufatwa uduce tugera mu duce cyane cyane bwana munyamakuru turenga 8 muri Minembwe. Uduce rero turi kugenda dufatwa cyane cyane bafata ibirindiro by'izi ngabo za M23 yo gusa ikomeje kugenda ikoresha itangazamakuru, ikomeje kugenda ikorana na bya hafi n'itangazamakuru byashyigikiye kugira ngo babe babeshyuza cyane cyane babe babeshya amahanga kugira bumve ko ingabo za FARDC zafatirwa ibihano ndetse bakarekurirwa uduce tugiye dutandukanye, kuko bavuze ko ari leta y'abatabazi ndetse bavuze ko bagomba kurinda umutekano w'abaturage. Rero bumvaga ko nibaramuka bazamuye ibyo bihuha n'ubundi barahita baza kuba bahabwa umwanya ndetse no gucunga abaturage. Kandi mu by'ukuri abaturage benshi baganiriye uretse kumva imbunda ndetse n'intoya bikomeje kubera muri Minembwe bakagiramo ubwo bwoba, ariko mu buzima busanzwe ni abaturage ubona ko bamaze kwakira bwana munyamakuru ko isaha n'isaha ibitero bishobora kugabwa muri tuno duce. Ni abaturage ubona ko igihe ari gike ko imirwano izahagarara, ariko ikivuga ko ingabo za FARDC ziri kugenda zisenya amazu y'abaturage zikoresheje indege za drone, ibyo ni ibihuha bwana munyamakuru, kuko ubu ngubu tuvugana niho nibereye ahari kubera n'ubundi imirwano. Yego, ubu ngubu twavuga ko no mu bitero bigaragara mu mujyi wa Goma ho ni shusho ihari bwana munyamakuru, nk'uko usanzwe n'undi dukurikiranira update akantu ku kandi. Mu mujyi wa Goma haravugwa ko ingabo za M23 ndetse n'ingabo za Rwirwaneho bazisabye kuva mu bice bitandukanye, ndetse M23 bayitegetse kuva Bukavu ndetse no mu mujyi wa Goma. Mu by'ukuri ibi bice ishobora kubivamo? Yego, ngira ngo nk'uko mwagiye mubibona bagiye barekura ibice bigiye bitandukanye bakabirekura ku bushake, abantu benshi bagatungurwa n'ibyo izi ngabo zikoze bakumva ko ari nk'igitangaza kuri bo. Muri aka kanya rero tuvugana bwana munyamakuru mu mujyi wa Goma, muri aka kanya urabizi neza ko hari kubera imirwano yazindutse ndetse imirwano ikomeje kubashyira habi. N'ubundi barasabwa kuva muri bino bice, ngira ngo murabizi neza ko n'abantu bakomeje kugenda bagaragaza ibikorwa bitari byiza, bakomeje gusahura ndetse no gukora ibikorwa by'urugomo. Muri aka kanya rero basabwe kuva muri ibyo bice, ariko ikiriho n'ubundi icyo mbona nk'imboni y'umunyamakuru cyane cyane bwana munyamakuru, aka kanya icyo mbona cyo muri aka kanya ingabo za M23 ziraza kurekura umujyi wa Goma, gusa Bukavu yo ngira ngo izi ngabo zakomeje kugenda zitsimbarara ndetse n'ingabo zitifuza gutakaza ibice bikomeye nka Bukavu. Umujyi wa Goma ngira ngo murabizi neza ko ari umujyi uvuze byinshi kuri zino ngabo, umujyi batifuza gutakaza, ariko mu rwego rwo kugira ngo bwana munyamakuru birinde gukomeza gupfusha abasirikare n'abajenerali, kuko muri aka kanya ingabo za M23 ziyobowe n'imbaga nkeya kurusha uko kera,
cyangwa se mu minsi yatambutse bari bayobowe n'abashyigikiye benshi ubona ko bakomeje kugenda batsinda urugamba byose, ariko muri aka kanya nyuma y'uko bakomeje kugenda bakubita inshuro muri Kakara bwana munyamakuru, bakomeje kugenda rero batakaza ibice bya hato na hato ku buryo buri umwe wese ari kugenda atungurwa n'izi ngabo. ngira murabizi neza ko hari uduce 10 ziherutse kuba zarekura ndetse zigata abaturage, abantu benshi bakomeje kuvuga ko n'ubundi ibi ngibi n'ubundi byitezwe ko no mu mujyi wa Goma baharaniye, bakomeje kugenda bavuga ko batazarekura byoroshye, ndetse nabo baraza kubarekura byoroshye kuko n'ubundi imirwano iri kubahuza n'ubundi bakomeje kugenda mu mirongo y'inyuma, kuko muri aka kanya ingabo za M23 zikomeje kugenda zita intwaro, izindi zikomeje kugenda zihinga, abandi bishyikiriza ingabo za leta, kuko ngira ngo mu masaha atambutse bwana munyamakuru hongeye kugaragara zino ngabo zirikura ndetse zigashyira hasi zikemera kwiyunga ku ngabo za FARDC, kuko bwana munyamakuru bari kuraswa hasi hejuru ku buryo ubu ngubu mu mujyi wa Goma rwagati n'ubundi bamaze kuba bahataka. Zumva ko rero kurekura iki gice cy'umujyi wa Goma ntabwo byaba ari nk'ibitangaza bwana munyamakuru, ahubwo umujyi wa Bukavu niwo izi ngabo zisigaye zitsimbarayeho, niho hasigaye harahongeye ingabo nyinshi zikomeye zo ku ruhande rw'ingabo za M23, kuko mu mujyi wa Goma aho bahoze batuye, ndavuga abayobozi babo bakomeje kugenda batwikwa ndetse bamwe baragwaho ibibombe bwana munyamakuru. Yego, ibyo ngibyo benshi wa mugani kugira tunakure kure, benshi bagenda banabigaruka bavuga bati igihe kirageze ngo umutwe wa M23 ku itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abandi, nyuma y'uko basabye izi nyeshyamba kuva mu bice bitandukanye bya Goma ndetse na Bukavu, benshi bavuga ko bishobora kuzaba imperuka kuri bo, kuko ibyo bice by'ingenzi nabyo nibabitakaza ndakubwiza ukuri niko gutsindwa gukomeye kuzaba kubayeho, dore ko n'abaturage batagicira urutega izi nyeshyamba nyuma y'uko zimaze gutakaza ibice bikomeye birimo na Rubero, ibice bigera ku 10, bisa naho byagaragaje impungenge kuri izi nyeshyamba ko zishobora kuba zarabonye ko leta y'ubu ngubu ikomeye kandi ikomeje kugenda ibasubiza inyuma. Rero M23 hari amakuru avuga ko bagomba gusubira inyuma, ndetse bamaze no kubyemeza ku mugaragaro ko bagomba kuva mu bice by'ingenzi bya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bine twabona ko ari ugutsindwa gukomeye kw'izi nyeshyamba bwana munyamakuru kugira tukure kuri ugeno mu bindi. Igiye kuba wigira ngo ibyo byamaze kugaragara nyuma y'uko birabice bigera mu 10 bahisemo kuba batereka tubirekure, kandi mu by'ukuri mabize neza ko mu minsi yatambutse n'agace n'aka na kamwe zigeze zifuza kuba zarekura byoroshye, ariko ubu tuvugana baratera kabiri ugasanga bararekuye ibice byinshi bakomeje kugera birekura by'amaherere. Rero n'uyu mujyi wa Goma bwana munyamakuru kurekura ngewe ndabona ari vuba cyane, kuko izi ngabo ndebye imirwanire, ndebye uburyo ki bakomeje gufatanwa intwaro, ndetse ubushobozi bwabaye bukeya no kuba abamotive bakomeje kugenda bagabwaho ibitero. Urabona ko nta muntu n'umwe bwana munyamakuru ubona ko izi ngabo hari ikintu ziziyongera cyangwa se hari uduce zakongera kwigarurira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ahubwo bakomeje kugenda bakubita inshuro ndetse bava no mu duce tugiye dutandukanye. Yego, reka tugushimire ujye no mu bindi bice bitandukanye ugenda udukurikiranira akantu ku kandi kuri update zigiye zitandukanye. Ndagushimiye. Yego, urakoze cyane bwana munyamakuru, bacitse rero kuko muri aka kanya tuvugana bwana munyamakuru mu makuru ataha ngiye kunyarukira mu bice bya Bukavu, izi ngabo zakomeje gutsimbararaho, ariko muri aka kanya tuvugana ibiri cyane cyane mu bubiko bw'ingabo za M23 hongeye kuraswa n'indege ya drone. Umukorero n'ubundi bwana munyamakuru niho ngiye kwerekeza, ese biraza kugenda bite? Ese izi ngabo koko nyuma y'uko intwaro zabo zivumbuwe aho zabitswe zikaba zimaze guturikwa, ese biraza kugenda biterwa n'umunyamakuru? Niho ngiye gutanekera. Yego, urakoze cyane, dukurikiranira akantu ku kandi, dusaba no kwanda sabone ndetse na like. Nyemerera dukomeze n'andi makuru. Ndagushimiye cyane.
nk'uko mumaze kumwumva mugenzi wacu ku murongo wa telefone yagarukaga ku bikomeje kugenda bigarukwaho n'abantu benshi ku mutekano, diplomasi ndetse na politike ku ruhando mpuzamahanga, ndetse n'igikomeje kugenda gikorwa mu mirwano ikomeje kugaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse benshi bavuga ko urugamba ruri kubera kuri ubu butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo icyitwa kurangira bisa n'inzozi, kandi amakuru atugeraho yemeza ko urugamba rukomeje kubera kuri ubu butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo rusa n'urukomeza gushyira akaga gakomeye ku bikomeje kuvugwa. Ni nyuma y'uko bamwe mu basirikare bakomeye cyane ku ruhande rwa Leta ya FARDC bakomeje kugaragaza imbaraga zihambaye kuri uru rugamba, ndetse bavuga ko biteguye gukomeza gufasha bamwe mu bashaka ko bashyigikira inzira y'amahoro. FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi bakomeje kwigarura ibice by'ingenzi mu bice bitandukanye bya Minembwe. Ibi kandi benshi babishingiraho bavuga ko urugamba ruri kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ruzarwana umugabo rugasiba undi. Gusa benshi baravuga bati ese ubutegetsi bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, nk'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yidekaraye akavuga ko yaguze intwaro nyinshi ndetse M23 kuva mu bice bigiye bitandukanye, nabyo bikagenda biteza urujijo abantu benshi. Mu by'ukuri hari icyaba kigiye gukorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke ku butaka bwa Kongo. Benshi mu bakurikiranira hafi by'umutekano ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bemeza ko aka kanya ibikomeje kubera kuri ubu butaka bibangamira ikiremwamuntu, kugeza ubwo benshi bavuze ko hakwiye guhinduka ibyari byaratangajwe namwe mu bakurikiranira hafi iby'uru rugamba, aho bemeza ko inzira y'amahoro yagakwiye gushyirwa mu bikorwa kuruta ibindi. Si ibyo gusa kandi amakuru avuga ko ibitero bikomeje kugaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bibangamira abaturage ndetse n'ubuzima bw'abanyagihugu. Ibyo kandi bigatuma ubuzima bw'abanyekongo bukomeza kujya mu kaga. Byatumye rero bamwe mu bakurikiranira hafi iby'uru rugamba bafata iya mbere mu gushakira amahoro arambye kuri ubu butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse no gushaka icyatuma amahoro n'umutekano byongera gufata inzira nziza ku buzima bw'abaturage. Muri aka kanya bimwe mu bitangazamakuru yaba ibyandika ndetse n'ibivuga byemeza ko imirwano ikomeje kugaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ibangamira ikiremwamuntu, kugeza ubwo isi n'amahanga bose babona ko abaturage bakomeje guhunga ubutitsa ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse bakibaza icyakorwa kugira ngo amahoro n'umutekano byongere bigaruke. Gusa abakurikiranira hafi iby'uru rugamba bemeza ko umutwe wa M23 wasabwe kuva mu bice by'ingenzi byo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu mujyi wa Goma. Bamwe bati erega bose barashira. Bamwe mu bayobozi batandukanye baragiye, ndetse na M23 nayo irabona ko ibintu byongeye guhindura isura, ubuzima bw'abanyekongo buri kujya mu kaga, ndetse yarangiza ikabatererana. Ibyo benshi bavuga ko bitagakwiye gukorwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23, nyuma y'uko zari zamaze gutanga ubutumwa bukomeye zivuga ko zitazakomeza kurebera ibikomeje kubera ku butaka bwa Kongo. Ndetse benshi bakomeje kuvuga bati igisirikare cy'u Rwanda gitegetswe kuva ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, harimo n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibi kandi benshi bavuga ko bishyira igitutu gikomeye ku bakurikiranira hafi iby'uru rugamba, aho benshi bavuga bati u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje guhaguruka mu gushakira amahoro abaturage ndetse no gushaka icyatuma amahoro n'umutekano bigaruka. Trump yabyinjiyemo. Amakuru aremeza ko bamwe mu basirikare bakomeye ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bamaze guhitanwa. Ubwo ni mu bice bitandukanye bya Minembwe, aho M23 yashese abasirikare bayo bakaba bari gukubitwa izakabwana, nk'uko amakuru atugeza cyangwa se amakuru agenda abigarukaho. Ni nyuma y'uko General Makenga utunguwe n'ibikomeje kugenda bimubaho, ndetse abasirikare benshi bakomeje kugenda bahitanwa kuri uru rugamba. Abenshi bibaza bati ese ni igiki kiri buze gukorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke ku butaka bwa Kongo. Abenshi bemeza ko ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bukomeje kugaragaza imirwano ikomeye ndetse n'ubugizi bwa nabi bukomeje kugaragara mu bice bitandukanye bya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse n'icyakorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke
ariko benshi bavuga ko ibitero bikomeje kugaragara ku butaka bwa Congo bishobora guteza ikibazo n'ubugizi bwa nabi bukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Congo. Amakuru kandi avuga ko intambara ikomeje kugaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bisa naho ubuzima bw'abanyekongo mu bice bitandukanye bya Minembwe bisa n'ibyarushijeho kuba bibi kuruta uko mbere byari bimeze. Amakuru kandi yemeza ko urugamba uko rukomeza gufata indi ntera, abasirikare bari ku ruhande rw'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 bakomeje kugenda basiga ubuzima nk'uko benshi bakurikiranira hafi iby'uru rugamba babigarukaho. Muri aka kanya bimwe mu bitangazamakuru yaba ibyandika ndetse n'ibivuga byemeza ko urugamba rukomeje kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo rutuma bamwe mu baturage bavuga ko barambiwe ubugizi bwa nabi bukomeza gushyirwa imbere kuruta ibindi ku butaka bwa Congo. Bagashinja umutwe wa M23 gusa naho wabagambaniye, bituma bamwe mu baturage bafata iya mbere bakavuga ko badakomeza kugenda barebera ibikorwa bakorerwa ndetse n'ubugizi bwa nabi izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje kubakorera. Nyemerera amakuru yacu tuyahinira aha tuze kugaruka mu bikomeje kugenda n'ubundi bivugwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Minembwe ndetse n'ahandi. Ndagushimiye kandi nkwifuriza kunogerwa n'ibiganiro byiza dukomeje kugenda tukugezaho, nawe utwereka urukundo, sabone, like, share, comment kugira ngo dukomeze tubane muri updates zigiye zitandukanye, kandi mutugire inama aho mubona tutari kugenda neza. Natwe turi abantu kandi turakosa, niyo mpamvu tubasaba kugira ngo byibura aho mubona bitagenda neza mutubwire ata mukosore gutya na gutya, biduha imbaraga kandi bikatwereka ko dufite abatwumva kandi batugira inama ndetse batubwira bati ibi bikwiye guhinduka gutya, ibi bikagenda gutya. Ndagushimiye kandi uri inshuti y'akadasohoka, icyo ngusaba ni ugukanda sabone, ukibuka like, share, comment, tugakomeza mu makuru atandukanye. Turaza kugaruka no ku bindi bitandukanye bivugwa ku rupfu rwa mu bayobozi batandukanye ba M23 ndetse n'ibitegetswe kuri yo.